Anapai mi bufui. Na oman no chichire de nyina na ye chichire. Okay. Omampani His Excellency Nana Danko Akufo-Addo. With all due respect. In kasaye bi wo honom a aya na sebe. See ya semi bi on ma wo kan. Yem fan chinin tum kakra. Ensa so to sebe. See you know. Akunfi ampanifo ya wo mo ba ne honom na sen. Na ba hima no ka ebisa ne so. Opani ase ya ye wa kunfi wa yiwani aman. Ayeti do me hima. Enye omampani dada Afweneɛ Kweja Professor John Vasatamos na busuafo ye kɔ yom kɔ autopsy hu sensem de kɔ yi na empuntuo na wo mo fresh che omampani sase wayi na niama wo mo kakra entinkebe ya omampani twenani emmehwe kunfi na mampuntuo kɔso na ja panyin ya wanya ne ba bi kɔ yɛ mampani na ti ne fie ba bi ofri ɛhɔ nso enima kɔ yie omampani kyerɛ sɛ wo ma to abatia former deputy Atukujo former deputy minister of agric ekunfifo to abatia no fisheries fisheries enunti and the president was not even shy. He had no sense of enunti na menso meyi mani ojitum na say ojitum omampani metie audio no na che say eyaboapayo say omanfo enipa mo hayi abato mpesua sofo we ni we mu no memua wom ehiomo pa ekwani hiomo pa fati na hiomo pa menyama wom eyaboapayo intentional because sawuka say because na atukujo ba ye ena ekwowi echemu tia no na me so me yes na esade a meyi maniama mo emputo me mamu bi anya bia no enye yen yesika ye tuatua taxi no mampani de ye adwuma na ano mampani de ne botom sika na ekoye adwuma ma obi o ayi babie oboso chese tumi nyina kura ne tini opa no Debi eno obeye enti san ye ka no de ane na CJ sen pipiti so no wose babia me MPC won kwa na me de empuntu obekọ na babia o man to ma me MP ne de menye NDC so beka che ye say babia NDC MPC won na empuntu obekọ babia NDC MPC ni mimu oma ye chiche ni sen na nsen ya ye spell akosombo dani o man pani ko me pe na e de na kokan ye kokan troka ya asam no man pani Dabi danu ameko asafutu fia me ada ehonso so mampene de me amasum mani twa ne sei e no ka kira adanfo se senka o hwe aba homtoma MPP for there enka asafutu nu kura no enka siase enka o ma dabi mampene minnimu de ekoso ena menya so say asemi no bi ada ne communication team no agi to mo mampene so onka sa asem no we so momra Debi you jina him mo ne ya preko mo ne omo kasama presidency omo mra machirem how Dennis Mraka aboaje mo omo mra machirem CJ yemo omo mra machirem akra atokujo no ye MP wo me man be minister or be deputy minister they teach you so when you say namson so be sha say bibi amamo akufi na ankwachire election for by no free all na me na ka ho bi na kakra me twa kasa me me kakra so ubetumi akasa wo so yi wani kakra ma wom in any case atokujo no juma papa ba na oye akufi ho na otena ho no asempi for 4 years de na oye ye juma papa ba na oye akufi ho na omampani pese de akufi constituency ni na de na oye ye Adwuma ben na Atukujo ye we Kunfi constituency a entoma mpani pese ye de Kunfi constituency no ye de ye japade na ye de ma Atukujo se Jenafa Dabio se CJ se MP na any hon ma so mpani akasa na appoint abanka chepani o we Kunfi honom enti abanka chepani no to na adwuma pa wo office o ye de yin enti se president to me ka se Buapayo se mayimani amamu because me member of parliament and as me parliamentary candidate na me hye se mo beto abama no mo anto ama no a enti no me mampunto ma tabanka chepani oto ye den abanka chepani oto no oto mo ye den in fact asem wa hu sije medi hu yawo pa na se yese ye hwe ba bia otoma medudom na mde mpunto akwa ene na NDC ba
wo share regions libya kampunto ba ko say eseso wonya na wani ate ha and the former president ko kan asem asante mantemu na ye twa ne mene na Ghana for tell mu twa ne mene so monte bi da kan say asante mantemu de or the gold kra bi kwan na ese anti bi da asem o kan so na nche so wonya adwuma wa asante mantemu mo na wo ye adwuma wa asante mantemu a wonam bi so a o commission e na o de kan ye na sa president to be catch say man to am member of parliament it me so ma yimani development no memamo memamo na o man padi to be can say we say yan CJ Jesus Christ enti we democracy na ye kan Jesus Christ we democracy ye kan abena esano na na e cha to ho no esano a niema bebre na akoso under this government acquire presidents esano a we twa to ho no sign na buy for so ba o make reference to near a see one another than Akufo-Addo and in this case no bia me blame journalist say and a see what we happen so no man ka na see we happen so de mo ka say ade no enye airtime say airtime if this is how the MPP wants to break the 8 set sample Abrameba and ye Dwapayo na wo ya yenka o me ka asem bi ha and I'll repeat it Nanado wo ma Dr. Baumia the campaign obe no e be ye din pa anya ye na ye be sem nkom tie me e be ye din pa Dr. Baumia kono na Nanado so asie kire na o sem nene se ne Ghana focus ne monto aso ade mo be ya anie nti no mo market CJ Obeka say I heard say omo beko akoye server akoto aba akoyi flag bearer ene ho nsem no na ekoba say abato no moto omo pesen ka omo tichemu na eye obi ato ne de instead say bi omo nyina ba be hia won kran ha say no ma beto be na omo yi the first 5 ne ho nsem ne say de mu amane no kokokoye no ensem no na ebaye at a point krompo no say wo hwemu a some of your media mpanyefo bi krompo e de betu dwa say emeki ema instances history about abato ne bi ekoso no omo ye no regional basis ayekọ wi akire no ehunu say region we etoma asomasi region we etoma obente ko wi akire no na say eyiyi mu abam na say tata binum na say ehunu say region we de omanto ama asomasi enti horom no na nibra ko wo so enti na eba no sa na obroni kaka say vindictiveness so ahun na say you use sa word no a na asamo mampani ekan dio mampani kan ya yebo audio ma we no nyase ye ne ye kan o enye ye ne ye ma interpretation o wan kasa wuti ya CJ asmo mampani kan ebia chese enchininim dabi we de entino we de yuji ahe adwuma na ba yuji na adwuma na ba bomodia na bra beti bia na ye ne yante brofo na se bi o hono ma kan se na ye kire mu no omutu be kire mu ma na ye se ye na brofo no ye ntia se it happens na so mampani dada mahama koka bi wa asante mantemu eno kwa nanya so onya adwuma na madike aka no wa ye adwuma wa asante mantemu a se ne se wo se hu bisa wo se asante mantemu enfie nwotwe se ye enan o Professor John Evans Atamos breso ene enan o mampani dada John Dramani Mahama breso se ye de ono kwa de 4 years na e ka sama na so mo ma the list of adwuma mo ye wa asante mantemu ba bisa ho sa asante mantemu no sit ahe na NDC wo asante mantemu ya to abawia the difference are ebeda MPP any NDC intem no saying your calculation ko na take but at the end of the day no or ye de famu de say development no or better than kakran na sentiment manya bi and they had it and no kwaka asem we kromo ha no nyina MPP force asem we mu say ye ncho mampani dada Mahama T because wakwa didi asantefo atem wadi na temo na Ghana obi ana beto ama MPP na if you kwa watoma wempe na weapon or you incompetent or nyejuma enter no amane to aso ana na Nando onyina ye is that the case onyina ye 2024 obehunu MP sa o manya adwuma nyina no wambekọ sa wo ka se obi anto ama wo candidate ya na me ye MP areas na wo MPP so hodom no sije ye misa se e de na ekoso sa areas no areas are MPP atena seat ni bi so for years ye misa say development ben e na akọ honom incident was a kumfi be exception e say because man to ama me candidate ama na me ye MP ntino me so mayi mani ama mo ye da say well yeah ankani be ka bienta aya na e de ne etie
Ahweneɛ. Abena odi nkata no yɛmfa ntwim na abedafo metrase. Sije me da asma me fa nkoda obokrata nim na yɛhwɛ daily guide na sije nsa na mekɔso no minim sɛ bia production ni eni obedi mudwuma Ghana Water Company eniema bi kɔso ano eden yɛse fiti December end no besie na ɔkɔ asia man potem won masije enso ma o sɛ wa ba adwuma na pay enso ma o anapay on sheda nti okɔhyɛ makeup on nti because anapay adwuma maye abie phone lines CJ matie nyamisra omo mekyerem nti salimate bomodin na bra bekyerem why na ano ye den krofo bre na wo hye bema katachi boss anopa medical nso cap mienu na dware ye na bema mpo de so na oyo ba na wanya nsu anyare a mamo nyesa CJ enti wo sha delegate ha say ya ohun mo chesa MPP amanyoko no e de atodwa ye voting centers anyame ya dom abosumi ya ne de to so aduno so no parliamentary primaries abekoso no wo mo e de bechiche so na wo sha abaton pesua so hane enwotwe na wo mo ebeto aba na emu no wo mo e chese constituencies 22 na wa poemantemu na aduasanson e wa santemantemu enkron e wo atoemantemu ena mienu ewa atoye tifi mantemu na omo exercise miensa ewa hafo mantemu mu na bako ewa atifi atoye mantemu mu enan ewa bunu mantemu na bako ewa bunu poe mantemu eno eni chichemu no na omo exercise bibia da yi anyoma nyina deda ne kwamu a omo ehwe ni mu ese ebe no ebe so ti voting centers no ene wo hwe ha se ya edroso pa mese me kan ya mekan je binom nti besrew wo sakanda bokrata no amegidi se babia wo bia so nim babia obeto aba eda no so a na wadi echa kwaye ne pepepe na NDC amanyoko no so ne fe wo eye atifidu matemu ne kwahweta male emrante wo no madwalai pa CJ se wo mo chese busumi a etwa mu no ensense bi sorry ya ama ekoko wi echedidi mu a ama eye wo mo vice chairman Omo chese isi aye kese no wachiposi fokukumu alaji gbewa omo chese ochiposi fokukuma womo chese alaji de nsa akeka mantem no oba besie wono ehwe sikasem so ye national regional treasurer no hajia shamima yakubu womo chese vice chairman de nsa akeka no wabro no enti no omo ama posi fo atene no na mabu no so omo ntiase enti no womo kan ma party mpanyifo e won kran hanom no national no atese se womo anyai chairman vice chairman and free babi odana mana mafi enya de omo bema kwan amamantem panyi bi o won kran ha sei atune na yesi mantem ni mu se woba aba be ye party adwuma anaso be share party fo no madi dwuma bia wo se onti asene nti aso o cha de cheka ho ti mabu na kwatoto party office ma kwasese ni o ma chese sije ani enyan na wo hwe mu a NDC chachofo panyi de mo fififi avikwete adi kakra de nkata ba abonten abechese de ekoso samima na wo mo ebo no no antwaye nti se party panyifo be yi ano se setisen ho amane eda ha na eno tin so dem PPD media ma ho na otumfo na ebo eye IGP abaso wo chese wo bodwuma ne thumbs up wo bodwuma nti won koso na woni dwuma so saa emfama oh my Ghana titiu wo bambo ensem na ye share the Ghanaian publishers so a wo mo chese CBG na wo saka 2.5 billion Ghana cedis we eye capital for kwampo wo saka na tamale NDC sensem no so eda ha na o say no honeymoon 2025 president must not ask for time abugina po na ekese Samuel abugina po say da bi babia Ghana ase free na Ghana atena wokono wa wo beba bedi mampani e wo 2025 mu no animu bia ni babi obi ade be ma hyase na ye adwuma no ntumi nya adwuma na atena nchen na de obe ye adwuma no enkonkoso mu enye CJ da obokrata kakra ya mede be ma no enie why